Tala Fou whaapoponga momo Tala Fou mai le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso valo Februari lua whelua whaa. O le amata i tūtuto o le komisina mo mata upu patino le taito tasi, Michael Webster le tekonolosi leo le awhata i tai supermarket le food staff si le motu i mātū. E pu e fōlinga o tangata whaatau e ulu whale, ia lātou whale o loa. Sa tālu sanga le komisina le food staff si le motu i mātū, e aona whailua ni whaamauninga o le itu ainga tekonolosi le nei, o se awala tāla whianga i whaititi e solitu la fono, i tutono whale o loa. O le fuafuanga le food staff, e fia whaangaina le tekonolosi o le facial recognition technology, e pu e ia tau fōlinga o tangata whaatau ta itasi, ma o le taime ulu whale e ia lātou whale o loa, o na whaatusa le ia lātou lisi o tangata o loo lātou mata i tuwina, i amionga le tāla whiangai. E whaafewhitsa lau se fulu iwa ni solitu la fono na tutupu i tutono whale o loa le food staff, i maasina e tolu muli o le lua whelua tolu, e au fiele 5 se lau sifulu tolu o taimina solia ai, e ni tangata ni tapu na whaie whaasanga ia i lātou, peto samale 5 se fululua pasene na whaau popo ai, whaatusa i le kuata mua atu, na ta ua le pulenga o le food staff, e vave lava o na toi tape e se atau fōlinga o tangata e tapue, wangana o se tangata na solitu la fono. Pe whaatino ni ami o le tau pule ai totono o whale o loa, e le ngata i le au whainga luenga, ai whaapea ma tangata whaatau. E ama tale whaata i tainga i le soi whale o loa le food staff e lua 15 le motu i mātū, mō māsina e ono, ma o le a whaonga ina ia whaamau ngai filifili ai, pe o le a whaonga tō maupele ai foi, na sauno le komisina o le tekonolosi le nei, e tatauna popole i ei tangata umani o sila, ona o le puipuinga o lātou tangata taito atasi. Sa whaasilsila le malo o le aave e siama whaamuta le whaatupenga o le poti ia wata o le section 27 ma o le au nanga sa whaia whaapito mo whaamasino e mana tonatu iai i taime whaia ia lātou whaasalanga i le soifuanga ma le si o manga whaaleanga nuu o se tangata solitu la fono. Na ta ua le malo, e 25 miliona ta lana whaaluina i le whaingoia li poti talu mai le tau sanga i lua fitu. Wa tili whaapa uai whaasalanga ona oia li poti pe ona sauno le minister whaamasinonga Paul Goldsmith. E te lele popolenga le malo i le telo sosoani o lo whaapa uai whaasalanga. Ma ole a amataina se tu la fono e whaatapula ai fesosoani o lo whaapa uai whaasalanga po discounts i le whaase fulu pasene. Ole a ave sia fo i le whainga malo le matatia sa whaatulanga ina le whainga malo le leipa o le tolu se fulu pasene le e whaititi e tangata i whalipuipui na sauno le minister whalipuipui Mark Mitchell o le uanaunau le malo ina i toi whaafo i le saunga le mo o tangata lautele le o ngā tatonunga le mo le polo kalame o whaamasinonga i soli tu la fono. E whaapa sene nao o yele numero tangata le ini ngā luenga i le kuata whaai o le tausanga lua whelua tolu. E to sai ma whaamaumaunga na whaalaulo e le ofisa fwai numero whaamaumawina New Zealand i le aso ananafi. E te sima le tasi pasene na whaaupopo mai le tolu te sima le iwa pasene sa whaamawina i le kuata mua atu po masina e tolu e o mai ase tema. Sata o e Becky Colette o le ofisa o le stats o si itianga i fwai numero sa whaamawina i le tausanga i lua whesfuluiva. Na ta ua foi o le tootele o tangata mai fafo, sa whaititia i le lava o tangata whai ngā luenga ma o se tūlanga le lei peitai e le whaapea o lo o mawhai o na mawele whaamama a venga mō ngā luenga i e fia mawaini tangata whai ngā luenga o au nanga i le o lava tangata whai ngā luenga e au whi ngā luenga whauwhale soifua maloloina ma ngā luenga tau ini sinia. E ise fuafuanga le te whaatu ora, e mawhai e whale talawai na whaatino tui pui umalawa mo whana witi e au fia e mapepe. I se tau mawhai ngai si iti ai le maua lalo tela le whainu mera o tamaiti ele o whai o lātou tui pui. O lo o langolango ina nisi o wha la potonga e pe o le whanau a fina blanket lea fuafuanga peitai o lo o atunga lua nisi fo mai a ainga o nei whaapea yei pepe ma ainga o le aono lātou misi ai. Le wa ainga ato o toa lea lātou te mo o mia ina. Safa ilo e Dr. Nick Chamberlain o le te whātu ora o se isi le awala e langolango suai i ainga ele o le sitala i fō mai a ainga po GPs
o le 0.5% o le faitaua whai o le atunuu o whana witi, ma o le lua fefit se lau o tamaiti, o lo o misi o lātou tui i le lua 0.5 sino le polkalame atoa o tui pui pui. Ai o lava fo'i i ia au nanga. E te le lava le foi numero o tamaiti, pe tu sale maltolu a fefase lau, ele o whai o lātou siaki, ta i ono vai aso, i taimi e te tau na whai ai, ma ele o lesi tala ina fo'i i au nanga fo mai, mo a inga matangata lau tele, o le ala lea ua o lātou mana tuai. E sile o na whaonga whale talavai o se tasi leo awala e maua, pe ofi e tamaiti i tutonu o le polokalame, mō tui pui pui. Na tā ua leo lo whaaululu i eiso su engole maliu le pepe Ruthless Empire ahi pene wall i Lower Hutt. E ele talitonu ngō leo ua lātou loa tangata na tia ia ni mau tā ua le mata upu. Peitai ele o lava whaamatalanga e mōli a ia tangata na umaleola o Baby Roo. A e toi o ni nai se kone a tolo na lua tau sanga sa avele whalema i le Hutt. Ele aso luas fululua o ke topa ona oni manu anga maini ngā yoinga o ngaonga na whaia ia teia i lona ai ngai Pool Street i Taita e to tolu ni tangata na anga i eiso su enga leo sai e le whale i le taimina manu ai le pepe ma sa talo sanga leo moni whaamatalanga e winga inisio mea na leiloloa e tāua mua lātou su enga. E le ngata ua le mawale avanoa mola na inisioa ai uono ngaua tuai malona fale. O le whaalinga lea Karen Stevens o le ofiso sulfa inga momta aptau inisioa ma au nanga tau tupe e whaatatau se tau le ai au kilani sa ia whaia se talo sanga tau whaasise e le inisioa mola na taavale whaapea na whaaleanga ina i lolonga i au kilani le tau sanga taluai. Sa avela na talo sanga ina ia whaatupe vaenga na whaaleanga ina o lana taavale mai lolonga i le asolua 15 Januari peitai na toe maua mulmuliane lan company in siwa o iloilonga ia na whaiala na insinia sa whaamawina le aso 12 Januari lua vai aso aile i tutupu lolonga na te ina lana talo sanga ma sa whailoilan company in siwa i le restala o talo sanga mo in siwa le na whaalea o ngā ina i se tasi fo i company lana in siwa molo na whale mana mea tō tino e le oiloa i si tangata a whaia whailoi le insurance claims register e mawhai fo i ona tau fipe whaalea o ngā ina i si alatou in siwa pe ona tau e Stevens sa whaato ese le tau le amata o tino lona ole ngia ina ole kamupani in siwa. Sa manu malo se taitai o se iwi Mike Smith ile ai atatau mwhaiona ia mōlia ina li tō la fono ni company te tele se fito ona o lātou ngā yoinga o lo whaaleanga ina ile se o si o manga. Pei ona iei se whai ungal whaamsinonga sili ile tae au ana nafi. Wato e te tala il whaamsinonga sili le mata upo Smith le na whaaleanga ina il whaamsinonga o talo sanga toi apili e whaavai lunga o le lea yo se mafua anga e whaieni whaafinanga. Sa whailo e Smith mai le iwi ngā puhi mga tikahu. E ele tiu teo company le Fonterra, Said Energy, Male Genesis Energy, e talia ia te ia mai si tangata uma o lo oa whaina mai kasai o lo vevela atili ai le paneta e mana o ina ia tau filo lātou whaaleanga ina o se o manga pe ia vave fo iona whaititia. Matuutuu i lalo le kapone makasai e mafua ona o i lātou. I le o whailo e le whai ungal whaamsinonga sili pe i se avanoa e manuele tangia Smith ai o lo o manuino ai le mauolo na avanoa i le whaamasinonga mo lana mata upo po o lana tangi. Na maole tino malio se tangata leolo i ele talitononga o le ali o Duncan Hill na leilo mai le asolimo o ke topai o Taki o le taimi mulimuli na vaayai o lona ai ngai wai Hoanga Road e le ai nisi o masalo mia mo le taimi nei i le leilo ai o Hill pe ona ta ua leo ai o lo ufaa wawa lātou suenga i le tino maliu le na mawai o Taki. O se mite le li o Joseph Snowd i le fio o mai ao te aroa, sa le i o se taunu unga le lei, o nei le i lewa na taunu i le atunu ai maliu i se whaalawe tau taapale. Sa malanga ta whao, Snowd mai Beretani e le mātango fio New Zealand, ai mai sa le fio i le nofanga na puena i le atiti whanga o le Lord of the Rings, peitai, na lawe se whaalawe tau taavale le asaluas fulvalo Januari, ma umai lavalo na soifua i Westland, na lifi se taavale kala i stete,
a o le itupo i se whaalavilavi ma umai lava lona soifua o isi tangata sa malanga le taavale sa manunua o amataina se itu lau le GoFundMe mo na sauninga whaamanatu i Beretania a o tatalia i le taunu ua tolona tino malio mai New Zealand e whaatau sanga na ngalua i lea tau lea i le University of Buckingham i Beretania e se whiana tupe ina ia taunu ulana miti o le fia malanga i le laulangi ma tapu e anata pe o na ta ua e lona tina. Na ta ua le vaenga whaupenga ina le West Papua National Liberation Army Papua o le aula tau whaasaulo toina le pailate New Zealand o Philip Mertens le wa atole tau sanga talo na lato ave whaamalusia ina ua tūlau ele lona tama i waalele ni vaenga mau ngā o le atunuu. O se tasi leo vaenga whaupenga ina o lo tau mawhina o malosi mo le tuto o tasi o Papua mai a Indonesia. Na ta ua so upo mo le minister vai fafo vao vasamana i Winston Peters e whaawa upeo na ngā lulue New Zealand ma whaalaputuputonga umai whaamautinoa le saonga le mua le whaasaolotonga o le li i pailate. I taalonga, sa manu malo le au kilikitia le Black Caps a New Zealand i le taalonga mua ma Afrika i saute i Mount Maunganui i aia lua se lau valus fultasi e lima se lau lua sefuluiva aina tuli Afrika i saute ma o ana na file a solona faa. O le taalonga lona lua e amatai Hamilton i le asolua o le vai a sofou. Sa manu malo le usokata maita i New Zealand le Football Friends i le taalonga mua matonga i le tatalanga o taalonga le Oceania le o loo sue i awe o fiatu le Olimpeka i pale i falani o loo whaanga solo le taamilusanga i Sāmoa o ai o le taalonga i tolu i le ai o sauni le au New Zealand ta aloma le au Sāmoa i le asoto ona i nei. Tala Fou ia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.